rumah yang dibacakan kepadanya suratul Baqarah, dia tidak dimasuki oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena ada padanya ayatul kursi. Jadi kalau tidak boleh baca semua, maka bacalah ayatul kursi. Dan dalam hadis Nabi SAW, anna man qara'aha fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafizun wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha. Orang yang malam dia baca surah ayatul kursi, syaitan tidak boleh mendekati dia, tidak boleh mengganggu dia sehingga pagi. Ada dalam hadis Nabi SAW. Ya. Tuan-tuan sekalian, salah satu daripadanya qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Oh, Masya Allah. Suratul Ikhlas disebut namanya Suratul Ikhlas, tapi tidak ada pun dibaca, tidak ada cerita Al-Ikhlas. Tengok. Ya, biasanya tengok Suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Suratul Nas, qul a'udzu birabbin nas. Suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi qul huwallahu ahad tidak ada pun disebutkan ikhlas, tapi jangan lupa sebenarnya dia tersembunyi. Qul huwallahu ahad ini ikhlas, membersihkan akidah kita daripada syirik, daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayatnya? 4. Masya-Allah. Tuan-tuan, senang saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, 4 itu. Qul a'udzu birabbin nas berapa? 6 ya. Ya, betul ke? Barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, ada seorang alim dia hitung. Ya, qul huwallahu ahad katanya dia 4 ayat, mempunyai 14 kalimat dan mempunyai 47 huruf. 47. Hitung nanti. Saya sudah hitung, alhamdulillah betul nampaknya. 47 huruf. Kalau begitu orang yang baca qul huwallahu ahad 47, setiap satu huruf 10 kebaikan berapa? 470. Tapi qul huwallahu ahad ini lain daripada yang lain. Ya, pahalanya bukan sekedar yang biasa, tetapi tuan-tuan sekalian, ya Nabi SAW beritahu salah satu daripadanya, dia adalah sepertiga Al-Quran. Masya Allah, sepertiga Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Nabi kata begitu, kita terimalah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sabda Nabi SAW, kamu bersedia, saya akan baca kepada kamu semua sepertiga Al-Quran. Sabda Nabi SAW kira-kira maknanya, ada siapa yang sanggup di antara kamu membaca sepertiga daripada Al-Quran? Akhirnya Nabi SAW beritahu, qul huwallahu ahad. Jangan tinggalkan itu tuan-tuan sekalian.